sengizoba kunama-architects amaningi aqhamuka futhi khona esayidini yenkazi records njengane ngoba ngafonela yena uBig Zulu ngavumelana kahle naye masivumelana kahle naye ngayithi nangempela wamnikeze ngathi ngidinga ulwa esikhaleni sikamakhathi ngoba ngangizofeature umakhathi ngase ngireplace ngolwa ngoba umakhathi ebemadala kuzosikhathi kanti bese kufanele ngirelease album mina ngase mina ngiwenzile umthetho wokuthi ngikhulume noBig Zulu ukuthi ngicela ukuthi ibhuti omdala lapha nekhampanini yenu ngicela ukuthi ngisebenze nolwa inhlanhla yami ngamtshela futhi nolwa ukuthi angidlale ngithingelela jazz mina ngoba usebenza nami uzongena ngesekende emabhincini yabo yathi ingoma eyaphezulu uma ingoma isinqoba isiyaphezulu seziyashintsha manje izinto bathi bafuna 25% ma-royalties badinga elinye no-40% ke manje wona i-master futhi nje mina ngoba angishaya iginqo ngikhanda ingoma yami from the scratch bengekho bona njengamanje basesimeni sokuthi bona should sihlukene ngo-10% manje engomeni yami eney'ginqo zami ne-creativity yami nokuthi yaseParis nokuthi ngilanda umuntu esifazane ngizomfaka leso sikhala esimali nje sebedinga 40% on master obviously lapho bazoyilanda ingoma yabo noma ngiyibhinqa ngomfana wasemakhaya ongafundanga futhi kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi u-40% usho ukuthi lo u4 lo u10 rand bekukhona imigoma abakubekele yona uBig Zulu noma izinto abasho before ngiphana ingoma ukuthi ayizodimanda lokhu nalokhu nalokhu ngoba ngazi ukuthi kunoyindoda yeqiniso wawungeke ungene nolwa estudio kube ngezinto ezokucika esezinjengalezi ayikho inqimo yamabhuku afika nayo lwa ekhombisa ukuthi umthetho wabo wasebenza kanje understand lento ivele after ingoma isihit futhi hayi ukuthi lapha ngidila nolwa sizohlukana leshumi lekhampani kalwa engingacolanga nayo mina ngiParis ngiyabona okay ngokomthetho vele ulwa usayine phansi kwabo bami-owner so ingane futhi uma ngiyabona ngathi ayikho awe ayazi ukuthi kwenzakala and nami ngithanda ukuyithwesa inkinga engaphezu kwamandla ayo uyabo kodwa bayangidelela uBig Zulu uyabo bangidelela bangiphuza inyongo uyabo qhamulwa lapha egidelela ingoma okuthi i-article yona le Paris bayiqhamulwa egidelela ngoma le okay fine ngingena nendaba naleyo nto kodwa vela ipost kaBig Zulu yathi ama-radiation abalandeli bami bayamthungulwa ungasho kanjani into efana leyo public uBig Zulu wena bhuti unamanamba ami ngingamfonela ethi mfowethu ingane abalandeli bakho bayithuka ngicela ukuthi ungilekelele because wena uyiqhawe la ungilekelele ingane ibigidi ahlala ingoma enyanywa ngabantu yabona okay so asangena amazengeni ulekelela ukuthi umkhozela abandeli bakho understand uyahamba uyopost e-page okukhomba ukuthi lento vele i-scam ekhandini abalandeli bami ukuthi bathulwa amanga nalawo ukhandiwe ngama-fake ukuthi kube khona abantu akathi bathungulwa khona kuzoba sengathi kuzoba ne-conflict phakathi kwami nolwa bese kuphazamiseka le-Paris umsebenzi wakho ngiyose ngiyibona lento uma ngiyibona lento angiyibhekene nje nezinto empilweni ngayi-ignore ngamtholwa sahlangana nolwa safika kujula endlini sathatha ney'thombe ngoba mnandi nje khombisa abantu ukuthi ayikho leyo nto banelungelo lokwenza noma yini ibhizinisi ngayo kodwa kungcono ukuthola 40% ngonika ulwa direct manje uma usukuya ekhampanini obviously ngeke isafika kulwa i-40% bafuna vele ngicasuke ngiyilwa ngithi akazukulo mhlawumbe eJanuary lapha iqala khona ngibaqela ukuthi angivezele i-contract kanti abaseDubai ethi ngifisa nemali eningi ningivezele 40% ukuthi u-own i-master ngo-40% noma ngixhaphaza mina yabona emva lokho bese ngafuba ngamaphepha emehlweni yabona ngafuba ngamaphepha abo lapho emehlweni lapho yabona and mina shithi ngizokhipha imali eningi mina la ngithi mina sizakala ulwa yini ilanga ulwa uyatholakala uyahlupheka ngalozo sikhathi kuthiwa nangu wayicula nomthandeti kwabuya impisi yakwazi ukuphatha iwadi njengoba ngiyiphethe yabo ngiphethe ngompisi iwadi yonke into siyenza la khona la asina office yilo le sizimpisi kodwa siphethe iwadi siyixhaphaza iwadi
yabo silapho sikhombisana ukuthi amandla omqondo bakhuluma kangakanani yabo ngoba banamandla emfundo abanye babo imfundo usuprogrammiwe usukutsheliwe ukuthi dlulisa information yotshela ingane ukuthi u-X usolva kanjani yabo so ngeke mhlawumbe nje ngami mina angiprogrammiwe mina ngihlakaniphile angiyitsheli ngihlakaniphile vele sengithola amagibhi mfowethu mhlawumbe adlule 8 uthole ukuthi ngiyabhukha lapha kuthiwa sicela siyakudinga sicela uphathe nolwazi sizoyi-add imali kalwa ifoni ngithi ngidinga ulwazi noma ngithumela umuntu ozokushesha kanjalo ayiphasi yonke le nto iyangidida ukuthi kanjani ngiyakutshela iyangidida ukuthi kanjani ize ngihambe ngiyoperform ngithothi ulwazi yebo futhi ngithi athi ngoma yami leyo ngiperform kube mnandi kungabi nankinga but la ulwa abhukhe khona uyayidlala iParis and mina awungombe ngibekile wama-royalties ukuthi ama-royalties ukuthi udlala ingoma yami ngingekho nanga kufuna beqoqane behlangane ngibathole behlangene umbala amhlophe masejabukile uyawubona ngilola ngifica indoda engingayazi la. You are currently sitting with a big record. Ngiyami intobezelayo umuntu yabona ubhadlana ngifica la uphezulu angithi